I pozdrav svima, dobrodošli još jedan moj tutorial. Danas ću vam pokazati kako da skinete i instalirate Manycam. Program za snimanje desktopa. Pomoću tog programa morate snimati facecam, gameplayove isto. I ajde da vam pokažem kako se skida taj program. Idete u link koji će biti u opisu videa. I stisnete ovo download Manycam, samo da nerviraju me ove reklame. Stisnete ovo download Manycam, ovo je najnovija verzija, stisnete to. I stisnete opet ovo download now. Tu stisnete. Samo trenutak. I sad ćemo početi skidanje. Malo teha internet, mislim malo sporije internet, zato pošto skidam GTA 4, pa snimat ćemo i to. Sad treba da nam se pojavi i stisnete ovo save file i skidanje, i evo, skinulo se odmah. Idete odmah u tu. Slabo možete izaći iz vašeg interneta i idete po krenu. I sam trenutak. Ajde bre više. I sad idete recept. Ovo gdje će da vam se instalira Manycam, ovo launch, ovo da na desktop, da vam ikona se da bude, ovo da vam, ovo ovdje da vam bude isto, vidite, evo ovdje je Manycam i ovo nešto make, ne znam šta, ma nije važno, samo stisnite recept. Ovo nije važno, kazujem, ako hoćete da instalirate neki za vaš internet, neki pretraživač, ako hoćete, ja neću. Idete recept opet, ja to instalira i idemo, ja ću opet recept i opet i sad se Manycam instalira. Ja ću to zatvoriti pošto sam ga već skinuo i instalirao sam ga već. I sad ću vam pokazati kako taj program radi. Samo trenutak. Ajde bre više. Da izađem iz interneta. Manycam, ajde, evo ga. I evo sad vam otvara, evo piše starting. Sačekate koju sekundu i evo ga. Ok. I evo vidite. Ovo sad se vidi, moja majica se vidi. Ne smijete mene da vidite, to sam rekao, vi to da poboljšavate, a ja sam to umanjio skroz, vidite šta možete sve raditi sa tim. Ovdje da snimate kao facecam, ovak stavite ovo i sad ovdje plus i USB i onda ovo idete sada gdje je sada desktop
I sad od A do D i sad desktop, full screen i evo ga vaš desktop i tako možete snimati, vidite, povećavate, smanjivate koliko da vam bude i eto. To bi bilo to za ovaj tutorial i eto.